So kuri Manchester United kugeza ubu nyuma yo kumvikana na Ederson bari bafite gahunda yuko bashaka gukora mu buryo bwitwa ngo ni ascending order turashaka abamediateri batatu sibyo ariko babiri bari automatique uwa gatatu turamwongeramo ari uko Ugarte nawe yaduhaye inzira bafata icyemezo cy'uko bazana uriya musore wo mu Breziliye focus zigenda zizenguruka hajemo abamediateri ba kategori 3 hajemo classe ya mbere ni irimo uyu nguyu Elliot Anderson irimo ba Chouameni irimo ba Tonali classe ya kabiri bavuga ko hazamo no mpeti w'umuportige nyine urumva nabo bita ba Alex Scott ba Bournemouth n'ibintu nk'ibyo ariko mu kuganira umutoza wa Karike yarababwiye ati abo babandi mwitwa karamu bareki mubanze mumbonera uno mwana kuko uyu nguyu yampa ibintu nka 2-3 mu kibuga bari abandi batamu mu politique sibyo mubonamo imyanya irenga 2 mu kibuga sibyo kandi uburyo nshaka gukina abari mwongera kuri inde kuri Ederson iyo myanya 2 ndayibonamo nyuma yo mwataka na box to box cyane ushaka kubikina kuko byose yabikina nabyo akina urebe naho ono muhungu nawe adesida abwira na kampu ye iyobowe na Jorge Mendes ko ndashaka kujya hariya ubona ko mu mutwe w'umuntu wamuturunye byarangiye buriya ni mukuru we Bruno Fernandes nk'umuntu mugenzi we bavuga mu gihugu kimwe West Ham nk'ikipe yamaze kwimanukira iti ni miliyoni 80 z'amapaundi muramuduha ubu West Ham rero ikaba ifite ikibazo cy'uko mbere y'itariki 31 z'ukwezi kwa gatandatu ekipe za deuxième division cyangwa z'icyambere zigomba gutanga raporo y'umwaka urangiye n'ukurikira mu kumanuka kwa West Ham muri budget y'umwaka ukurikira ifitemo igihombo cya miliyoni 150 igomba kumenya hikura so iroblige kugurisha bifite urumva no kumanuka daraja rapiririga so ubu rero information zari zigezweho nuko United mu gihe yabonye ngo uyu bamushaba 80 ntabwo tubaha 80 bamubarira bo hagati yuko miliyoni 55 na 65 naho twagarukira ikindi nuko twagiye kubona tubona bita David Ornstein yongiye information zivuga ngo United ya propose equipe ya West Ham ko bafata abakinnyi babiri wabo kuko bazi ikibazo cya miliyoni 150 bafite subyo niko kongeraho uriya muhungu w'umuwinga w'Abaholande ejo bundi wabanje mu kibuga West Ham witwa Samaville kaguruka kuri rwanda rw'iburyo urumva kuko baravuga bati dufite abanyemoso benshi ba pure wingers ako dukeneye n'undi muntu ushobora n'ikintu cya 1-on-1 afite pace nini cyane no mu Holande sibyo none West Ham wayiwe ati twebwe reka tuba tware bya bivuga ngo uguriye kimwe bibiri turagabanye uguze byinshi sibyo iyo package y'abakinnyi babiri bawe none West Ham babwira ko uyu nguyu ngo ni miliyoni 50 wakongera kuri 80 urumva ko ni nkuko bati mu 130 information za nyuma duheruka United yagira iti turashaka kubafungira miliyoni 90 hagati ya 90 n'ijana ku bakinnyi babiri kandi muri no minsi wa mugani wa Sheikh avukire ku ifaranga rye ntago umuza nawe yandura ni mumen sibyo ariko iki giciro West Ham ifite niyo crise no rero Sheikh urumva bakijugunye imberaho ni nka bya bintu ngo arya bambwiye ngo ushaka kugura imyenda neza burya ntukajye ugura no masaha hafi hano masaha bagifungura amaduka benshi bafite confiance munsi wose ufite ikizere genda babura amasaha 2 bafunge avuga ati ndataha niki niko bigenda so twe tuzi ko ufite ikibazo sibyo tukufungiyemo ayegereje na kuri babiri genda ubitekerezeho ushaka kubitekerezaho wajya kubona ukabona nta yindi telefone guhamagara finally ukazibukira so akenshi muri transfer yama gakino kitwa ngo ni waiting game kamwe ko gucunganwa akoko ni ngombwa cyane
ibyo rero niho byari bigeze kuri Manchester United, ariko muri Manchester United bigakubitana n'inkuru zavuye muri Madrid zanze kuhava sasa. Ubwo ndashaka kugira ngo tugende duhuza inkuru z'uko nyuma yo kubona ba Konate ba Adam Fries, nyuma yo kubona ba Silva, amakuru avuga ko ngo Jose Mourinho, urumva, he doesn't rate, ntabwo kuri waha agaciro umufaransa witwa Chouameni. Aprefera no kubona ko aramutse abonye n'uwaza wundi byamushimisha, ariko bigasaba ko Real banza kugurisha. Bihura n'abanyamakuru bitwa Alvarez bo muri Madrid, ego boya, bihura n'abanyamakuru b'i Madrid bavuga ngo sibyo, harimo akantu gacicitse k'umuntu witwa Enzo Fernandez kanze kuhava ko muri Chelsea, kuko Real Madrid ivuga ko byanze bikunze ishaka kongeramo nk'umediateur ariko igurishije undi. Bivuze ko ibingibi byose ni ibyasunitswe, bigaragara ko na feri zizaza nyuma y'igikombe cy'isi ari amakipe aviriyemo, sibyo. So Chelsea umukinnyi we yadekaraye ko yumva yagenda ikundira Madrid, ntago ari ubwa mbere uzi ko banabimuhaniye, baramuhaniye yivugiye ko ikundira umujyi. So ayo makuru rero akavuga ko iyi window ya gutya abantu bari mu gikombe cy'isi bazatangira kubataka nyuma. Ubu baracyane gusya n'aba bantu batakikirimo benshi cyangwa batakigiyemo. So none dukase izindi nkuru zabyutse nabonye ari n'ibintu ubona byaburudutse bikubitwa hasi na Chiringito, ngo nubwumvikane buri mu ibanga babyumvikanye hari babiri ariko umukinnyi ntarabimenya, bwa Arsenal na perezida wa Atletico Madrid kuri Alvarez, urumva ko bamutanga muri Arsenal. Buriya umuyobozi wa Atletico kuri we, aho kugira ngo aterure Laporta cyangwa perezida wa Real Madrid Perez bamuhereza uno mukinnyi, bafuma bamusohora igihugu. Aho birumvikana. Now agashya karimo nuko ngo proposal ya Atletico yiri simple. Aho birumvikana. Twebwe twabaho uno mukinnyi kandi contact direct zirahari kubera ko Berta ni umuntu w'iwabo baraziranye cyane. Sibyo? Twemerere ko twabaha Alvarez kugira ngo ave muri bino bikipe duhanganiya. Ntago dushaka kubakomeza. Uno muhungu kumurekura twamurekura. Ariko twe dufite propose ivuga ko turabaha Alvarez, muraduhereza Jokeres mwongereho $50,000,000. Umupira wagiye kwa Arsenal. Ariko noneho shida gani noneho iremereye. Shida iremereye muri ayo makuru yavuye kuri Chiringito. Urumva? Sura gukanura. Chiringito yo igakonfirma ko ngo kampu ya Alvarez iyo irasunikira kwa Barcelona, ikumva ko itasubira mu Bwongereza. Ubu rero harimo agakomba karaho, kandi ku ruhande rwa Arsenal nabyo birumvikana ku mukinnyi, ku mukinnyi afite ijambo. Arasunika avuga ati mundekure na prefera Barcelona. Abandi bati ntitugurisha umwanzi, urumva, twebwe twafuma tumujyana hanze y'igihugu. Uri tayari na Arsenal, contact twazikoze, tubahaye propose iva kwa Atletico, rutahizamu musimbuza undi mutwongere haye. Ariko amakuru ava kwa Arsenal akavuga ko ahubwo bo bana prefera kubona Alvarez kandi na Jokeres ahari. Ese ufite Kayi Alvarez ni wamwakira Jokeres kamurekura? Ibyo nabyo ni ibiraho bipendinga. Ni ikibazo cyiza. Ufite Kayi Alvarez umwakire cyo cyeruka murekura bari kibazo. Urimo urumva? Ese ubundi ari profile bare utanze Jokeres, ari profile waba usigaranye umwataka mwiza umupivo muri surface de réparation kuja Jokeres. Kayi yabikora? Je ne pense pas. Yabishora. Izindi nkuru zaje zitugwaho nizo umukinnyi ngira ngo twabonye Fabrizio Romano anabitura hasi ako kanya ati umutaliyani yafashe telefone aganira n'umutaliyani mwene wabo amuhindura ibitekerezo, uwo bita Tonali abwira umwaja wati genda uganire na Tottenham. Abantu bose bumiwe bati Tonali urava muri Newcastle ukajya muri Tottenham, bugiterambere ryawe ni irihe? Mona kundi pari cyane, urumva? Now ku buryo biri seri akundi pari Tonali akundi pari agiye gukora namwe nawo mutaliyani ariko ko kantu wongeyeho mwene wabo n'umutaliyani ari
ku buryo kano kanya amakuru avuga ko ariko ngo ateye rivansi ubwo urumva ko byose birareba Newcastle. Newcastle yo ikaba yamaze gutangaza ikintu kimwe, twebwe turabibona ko tugomba kugurisha kubera gukina Champions League. Twari dufite squad nini kandi nziza iri hejuru ku giciro, ariko ereme bigiri kugurisha birahagije kugira ngo ayo mafaranga tuyafashishe umutoza Eddie Howe. N'ikimenyimenyi Newcastle kano kanya iravuga iti mwe Tottenham miliyoni 85 sibyo z'amapaundi 100 z'amayero muziduhaye twe turarekura nde Tonali. Newcastle yatanse no makipe yo mu Bwongereza nta mukino ushobora kureba ikipe yarenje ku mwanya wa 17 ibura gatonga imanuke, ariko ifite ubushobozi bugura ba Tonali batatu urazizi sibyo. Iyi transfer iri seri kuri Tonali, ariko nubwo Tottenham tuba tuvuga gutyo Tottenham ni ikipe ikomeye n'izina rikomeye mu kubera iki muri Tottenham ngo barahiye tone ni ku magaje baravuga bati ntabwo twifuza kubona Tottenham isubira muri izi position mu myaka y'imbere. Urabyumva? Icyo gihe rero niba Dezerbi bamuzanye kugira ngo agire icyo akora sibyo, n'ubu ngubu muri Tottenham ka tubanze tuvugire hamwe urumva dore ekipe nyamukuru urebeye hamwe ekipe ya Dezerbi we yifuza muri sezitaha. Ariko mbere yuko tujya kuri iyi ekipe, amakuru avuga ko Newcastle yatangiye gufunga ibintu vuba na bwanga igenda yongeramo abakinnyi. Hari umuzamu w'imyaka 20 muto ukina ekipe ya Real miliyoni 18 bazishyuye witwa Ewen Joen. Uyu ni umuzamu muto cyane yamaze kugera muri Newcastle. Uyu nguyu bakanavuga ko bashaka kuba Pope bamusimbuza ntuza James Trafford. inde bamusimbuza Trafford Pope okay. Osasuna gukura y'umuwinga wa Real Madrid witwa Victor Munoz usimbura Gordons bisa nk'ibiri mu nzira birangira, kuko Real Madrid yatanze go ahead n'umukinnyi wayo iratwaraho 50%. Sibyo plan ya Newcastle no kuvuga ngo kano kanya twamenya amakuru ko umusore witwa Lewis Hall yamaze kushwana n'umutoza ko Manchester United mushaka ko ariwe musimbura wande wa Luke Shaw mu myaka y'imbere. Aba nabo batayarishije umusore witwa Joaquin Says, ni left back equipe ya Brige ukomeye cyane rero twarabonye Club Brige muri Champions League. Urumva naka gahungu ngo niba kabura barashaka undi muhungu left back mu France ukina equipe ya Toulouse witwa Diane Metali. wirabura uyu Costo mwiza cyane. Baravuga ngo umwe muri aba agomba kuza gusimbura na prefere y'unguyu. Amakuru akavuga ko ngo aya Tonali ni bayabona direct barajya muri Monaco bayishyure bazane Lamine Camara meje baragenda bari we bazana direct usimbura. Yaba ari umusimbura mwiza wa Tonali presque profile zena kwazima. So urebeye hamwe rero transfer z'iyo nyinshi Tonali we yabatera ivansi Camara yongotse birashoboka cyane ivansi irimo she Newcastle harimo ikiyoyo Newcastle Tottenham muri zimwe. So urebeye hamwe rero Dezerbi afite ibintu ashaka kugenda yubaka buhoro buhoro in case hari bihindutse n'ibiki, ariko Dezerbi bavuga ko ngo Tottenham ntiyifuza kongera kuyibona muri ziriya position kuri equipe y'ingifite ntuza. No Tottenham wibuke ko miliyoni 52 Tottenham yazishyuye Brighton kubo bita Van Hecke uriya mu defenseur wakine na Van Dijk mu Buholandi nyuma ntabazi ndetse wibuke ko ifite umunyargentine imyaka 29 Sense niba ari Sensesi bakuye muri Senesi bakuye muri ntuza Brighton uyagiye gukina na Van de Ben ariko baraguma na Van de Ben ko bavuga ko bazamurekura namurekura icyo oya Van de Ben ashobora kutariko ahubwo Romeo ni ugiye Romeo aragenda Romeo aragiye Romeo we aragiye ikipe yo mu mujyi n'igibura. Noneho rero amakuru akavuga ko ngo uwo bita Tonali yarategereje kureba niba hagati ya United na Newcastle nawe yufuza kujyayo, ariko ekipe ya Arsenal kuri ubu ngubu ngo umuvuno wo hagati ntacyo bashaka gutushaho nyuma yaho icyemezo gisa nk'icyafashwe imbere ko Lewis Kelly bamwimura akajyamo hagati, aricyo kiri busunike buriya birana babwiraga bya kapiteni enterera mujyana kama mbaye Odegaard. Ahubwo noneho Tottenham ko yubaka kugira ngo izangane na Mamba muri quartier sawa muri Liverpool amakuru agezweho ni intambara y'abakatari barimo kurwana na FSG ku musore witwa Diomande. Muri Liverpool FSG bumvikanye ko Diomande bamubonamo nk'umusimbura wa Salah kuri bo
niyo yaca ibumoso sibyo cyane Diomande. ariko noneho ikibazo gihari nuko PSG Enrique aramukunda cyane urumva ariko ikibazo nyamukuru Diomande we n'umutoza we wa Cote d'Ivoire yamubwiye ati inzira ni Liverpool bari abakinnyi bari muri PSG sinshaka kubona ujya kugwiza umurongo hariya kuko Barcola ntaragenda. Yego kuko nabo bafite ikibazo cya Barcola baramushakamo menshi kandi amakipe nubwo amushaka nawe urumva kuko umukura hariya nawe umuntu yaba umusimbura mwiza wa Sadio Mane ibumoso. Urakoze cyane. So ubu rero avantage kuri Liverpool kano kanya. Andi makuru nuko equipe ya Arsenal kugeza ubu irasa nkaho irimo gusoza transfer y'umusore witwa Christos Solizi. Uyu nguyu ni umusore w'imbere mwiza cyane wa equipe ya Brige nawe akaba Berta amukunda bihuriyeho hamwe nande n'umutoza. Uyu ni umusore mwiza cyane bashaka kuza kuko we uyu numugiriki ni uwo playmaker bashaka kuza kugira ngo nawe aca no mu mpande rimwe na rimwe afite ibitego 22 assist 29 mu mikino 52 muri championnat y'Ububiligi niwe meilleur joueur wa Belgium Pro League mu gihe capitaine Odegaard yagiye. Urabyumva ibi rero nabyo ni ibyo ngibyo biri aho ngaho gusa muri Arsenal nuko ikindi kintu kirimo gikomeye ni cya Morgan Rogers kugeza ubu nawe abajabe n'abaki bose bari mu biganiro na Arsenal biteguye neza ko unayembere ntari buborohere ku giciro ari nabyo mpamvu nahere ku ijambo rivuga ubwoba bafite ubwoba ko Anderson ni yishyurwa miliyoni 100 n'izindi yarazirenza uyu nguyu Village ivuga iti ngewe champion y'Uburayi muri Europa uramba miliyoni 80 nakajana n'ibindi umwongereza yazakina na Champions League reka noneho yongereho igikombe cy'isi hano rero wenda gire gutya nitware neza yo ni yatanakira ibiciro byabipfuye yaho ngaho urabona ko ibiciro biri bugende bikagwa mu mazi ako mambure yinjije menshi ino sezo yinjije menshi umuhinde yaragira ishoro urebeye hamwe rero ngira ngo ni kugeza ubu nibe byaraho ubona bitembera bisa nk'ibifite akagufa yego muri Chelsea biracecetse cyane barimo gushaka umusimbura kukuleya urumva niwe bashaka ubu ngubu ariko ngo nanone umugabo witwa Alonso ngo afite arashaka abantu numero 10 babiri uwa mbere aramufite muwo bita Cole Palmer ku buryo ngo nabo begereye Morgan Rogers ariko Morgan Rogers preference ya mbere ni Arsenal urumva ntiyakwitesha Champions League nanone ngo kuri competition mu gihugu cy'Ubwongereza ku mwanya kinaho ngo nanone akaba ari bumara indi season nta marushanwa y'Uburayi yakinnye biracyaraho yacyari bisa ariko amakipe mu gikara ari mu kazi abaje bari mu kazi aba directeur sportif bari mu kazi arakoze cyane David arakoze kabisa nizo transferiri urumva ko ambwa ni mu gihe benshi bari mu gikombe cy'isi aba agent aba representant wa club bo bari mu kazi mpamvu ubonye nka video ya Lucas ubona ko hari n'aba legend aba super agent bari mu kazi nicyo gihe bakora Cote d'Ivoire wari uyikomojeho mu kanya kuri uyu musore Yann Diomande Federation y'umupira w'amaguru mu gihugu cya Cote d'Ivoire ivuze yuko nta kibazo groupe yabo yagize hafi yaho batuye humvikana urufaya rw'amasasu humvikana urufaya bibaye nko muri Afrika ariko bati groupe staff delegation nta kibazo yagize ntabwo byigeze bibageraho ibyo ni ibisanzwe ariko ngo muri Amerika ngaho na Lucas naza kubyumva mwana w'umugamba za leta ta byabaye rero hafi muri ako gaji barimo ngo habaye iki gikorwa cyo ese uzi ko abongereza babibye barabimenye abongereza babibye n'inkweto n'ibiki byose cyane ubwo bibaye muri Afrika bari imbunda zigura mu isoko zigura mu isoko Sidiki mwenye ana ili analile niko bavuga mu Giswahili ngo nguki mwenye ana ili analile sigurira abakumva bisobanura akari mu mene nuko ari no mu ntama akarimo mu mene nuko ari no mu ntama so rero tugera tugana ku cyangwa kuvuga twebwe iyo bibaye hano muri Afrika dufite ibyabo ariko nabo bafite ibyabo Sidiki uzi ko iyo ngiyo ari NCD ikomeye cyane NCD ikomeye cyane hano muri Afrika dufite ibyabo ariko nabo hari ibyabo bidasa neza Federation rero ivuze yuko ngo nta kibazo n'aba bantu nta kibazo bagize bakaba bagomba rero kuba bagira gute nta kibazo